Sanibonani guys, igama ngiqobeleni basela mazibela homecoming ngomhla ka-14 October. Yo guys, uZethu sengathi uzalelwe yinja endlini. Qale nje ngokuthi ahambe eyoceba uShobane lapha yakho umngane wakhe uMangcobo, esho ukuthi babe namaphupho benoShobane afanayo, esho ukuthi yazi kokuthi mase besesibhedlela bengene liftini boba u2 beshayane ngokhisi bese emva kwalapho bayahamba bayakwenza operation emangalisayo. Kodwa-ke konke lokho namhlanje kushabalele. uMangcobo kumtshele nje ngqo ukuthi lalela la girl, musuloke njalo ufuna ukukhalela ubisi oluchithekile. Wena uvula umnyango wathi lo mfana kahambe musa-ke kuloke njalo lokuphindela emuva ulokuthi hawu uShobane lokhu uShobane lokhu. Ukhumbule ukuthi ngisho nala endaweni yase-Okhambeni usebenza nje la wena wayikhethela. Musa futhi lokuthi indawo yase-Okhambeni yabhedwa igxeka. Sonke isinqumo sithathile isona sikubeke la. uZethu guys wamana wathi hey, mina ngihlezi ngithatha ama-decisions aqondile empilweni. Uyakwazi nawe lokho wathi lalela, isinqumo nesinqumo sithathile sikubekela la ukhona namhlanje. Awunamuntu ongamblame ngaphandle kwakho, okay? Ngikhathele futhi kuloku kubikela wena so sonke isikhathi uhlezi njalo ukhononda uyacomplaina Zethu. Hayi ngeke sikhathele manje wena. Hayibo guys, uMangcobo washintsha. Kodwa naye uMangcobo-ke vele uyagowisha ugirl. Uney'nkinga zakhe lapha emshadweni wakhe, manje usemane wabhodlela kuZethu kabuhlungu. uZethu-ke guys, le ndaba le umane wayithatha wayifaka ngaphakathi enhlizweni eyokuthi nje ngaso sonke isikhathi uhlezi efuna ukukhomba abantu, ablame abantu ngezinto ezenzakalayo empilweni yakhe. Wabona kungcono ukuthi ahambe aye le emzini phela la kuhlala khona uShobane ayoxolisa ngendlela bemtreat-a ngayo sonke lesi sikhathi. Uthe efika nje khona guys waba nonyawo olubi girl, ngoba phela uShobane behleli nonina uMatron bekhuluma nje indaba zomndeni, yabo indaba zikamama nendodana, bencomana kukuhle kunjeyaya. Eyi, ugel utheme ingqongqoze emnyango wabuza kuMatron ukuthi hayibo khona umlindele yini, ebuza uShobane. Wathi uShobane hayi cha akekho ngimlindele, kodwa wase wahamba obheka emnyango. Methi nhla, hayibo uZethu. Hayi uZethu wamana wathi bengicela bandla siyokhuluma ngasese kancane umzuzwana. Hayi uShobane wabukisa ngoZethu phambi kwama wakhe. Wathi cha akukho la ngiyakhona nawe ngasese, mina mokukhona ufuna ukusho la phambi kwama. Eyi kwaphoqeka ukuthi ugele athi swallow my pride, amana akhulume konke ofuna ukusho lapha phambi kukanina, ekusho phela kuShobane. Uthe eyi Shobane ngiyaxolisa, yazi ngiyabona manje ukuthi-ke sonke lesi sikhathi bekade ngisephutheni, kuyimina loke njalo ekhomba abantu ebabeka icala, kanti konke engiyiko namhlanje kungenxa yami. Ngithi nje angisho ukuthi ngiyakwamukela futhi ngiyakujabulela kakhulu ukuthi uze wasuka la kade usebenza khona wazosebenza la Okhambeni wenzela mina. Guys, yabo lo line othi ngenzela mina uwona-ke umdayisile uZethu. Wathi uShobane yima ngenzela wena. Hayibo sisi, mina angizelanga la wena, kona futhi yabo manje senginesiqiniseko salokho cause ngithe bengifika la hayi wangikhombisa nje kulamaviki ambalwa ukuthi hayi cha impela bengamele ngabe ngizele wena lana. So nje sisi musa nje. Wathi uyazama ukuxolisa uZethu wathi sisi ima, okay? Bengicela nje mina manje ukuthi uphindele la uvela khona. Usukushayela umhlaba-ke manje wahamba waba ijuba balishaya usuyabuza la kumina. Hayi hamba Juba, bakuchuthile vele hamba. Baqeda mbambatha la ehlombe, wamkhombisa umnyango la ungakhona. uMatron-ke lapho manje nje wathela itiye esosweni guys, walithi habo. Kubonakala ukuthi inhliziyo yakhe idansa isipantula njengamanje. Ujabulile ugirl, empilweni yakhe yonke bekade efisa uShobane aphoxele ntombazane. Hayi umphoxeleke yona kamnandi, yazi uMatron akafunanga ngisho ukuphawula izwi elilodwa ngoba vele umdilisile uShobane wamanelisa. Yebabo uZethu, hayi cha lolu suku belingelona usuku lakhe guys. Kuthe kusanjalo waphindela-ke ekhaya kubo-ke wathola ucingo oluvela le kumankwanyana embuza phela ukuthi hayibo girl, awuzini embelekweni yamntwana wami, ungithembisile nje. Guys, usuku lembeleko-ke kade seliqalile impela ngoba hayi naye-ke uSifiso bekade ebhizi nebhayi lakhe-ke eyangapha eyaleza ukuthi akwenziwe lokhu kutatazelwa nje omama begqoka amaphinifa behloniphekile. Impela kubonakala ukuthi kwenziwa umcimbi wesintu laphaya. Guys,
Uthena-ke sebonga-ke ngendodana yakhe-ke uSifiso eyigonile, esho ukuthi nolo lude ndodana yami. Hheyi, wabonakala nje uMankonyane ukuthi uchazekile umama. Uyabona ukuthi hayi cha impela ngakhetha la, ngakhetha indoda emadodeni. Nakho-ke manje useyenzelile indodana yethu imbeleko. Hhayi impela kuhamba kahle konke ngohlelo. Hhayi-ke uZethu-ke guys, kuthe sekudliwe impela sekubekwa isithebe laphaya, sekumnandi sekunjaya, waqhamuka. Eyi, kwamane konakala usuku lukaSifiso same time. Washintsha ebusweni ubhuti ebona uZethu. Hhayi-ke uMankonyane lapho yena ubejabule engcongcoza, waze wami-introduce-a kubantu-ke uZethu, washo ukuthi nangu-ke udokotela wethu lo, uyena lo wasindisa impilo yami nempilo yendodana yami uMpendulo. Ngaba sikho la ukube ngangesiyena. Ayi, abantu-ke bamngcongcozela kuZethu. Lapho uSifiso uyabuka nje ngehla libini. Hhayi, emva kwalapho uZethu wathi hhayi bengenza umsebenzi wami mina, akumele ngabe nangiqhakambisa. Bathi hhayi, ngisho kunjalo nkosazane siyabonga lokho wakwenza-ke. Hhayi, uZethu wahamba-ke waya ekhishini eyogeza izitsha le kakubheka guys. Eyi, uSifiso-ke uhluleke ukuzibamba. Ngimbone ubhuti esesekhishini naye efuna phela-ke ukuthi ayoqeda nya ngoZethu guys. Ewuqedile ngoZethu. Uthe ukungena nje wathi ya, funani lana wena? Wathi uZethu, hawu, hhayi ngithi nje angigeze izitsha nami la. Wathi yeyi wena waphuma ngendluzula embi kabi la emagcekeni akokubheka, manje usuyabuya. Shuthi uyathanda ukuzenzela umathanda la emzini wale ekhaya wena. Hayi bo, uZethu wathi hayi bo, hhayi ukuthi ngizenzela umathanda mina, ngimenyiwe la ekhaya, ngimenywe uMankonyane. Wathi pho, umekumemile uMankonyana? Yini ndaba ungamtshelanga ukuthi usebenza night shift? Usho noma yini nje engagcina ukuthi ingakwenzanga ukuthi ufike la. Hayi bo guys, uSifiso wamane uZethu wathi hayi angisazi. Wathi lalela, wena unenhliziyo embi kabi wena. Wathi mina, yazi mina ukuthi unembeza usangidla namanje, angikwazi nanokulala ebusuku, angikwazi nanokugwinya ukudla ngenxa yenembeza. Uyazi mina ukuthi inhliziyo yami iyopha, wathi kufanele yopha ngoba yimbi. Hayi bo guys, uSifiso kuthe kusanjalo kabe kungena umalume uMike. Wathi yini naba ngumsindo kangaka manje, abantu bazozebezela ngaphandle. Yini manje nokobhani engathi ningane zesikole eqala ukuthandana, yini inkinga yenu? Wathi uSifiso, usho uZethu, wathi ubiza bangoSifiso wena, ha, ubiza bangoSifiso wena. Hayibo guys, uSifiso ayi cha bekade omunye umuntu namhlanje bengingakaze ngiyitshela ukuthi engahafa uZethu amhahabuze kabuhlungu kanje guys. UZethu wahambe ebhocobele sengathi inkukhu inethwe yimvula. Uthe emefika lapha yakubo wangena embhedeni ukuyawo, wathatha ifoni wafonela uShobane. Shobane umgaxe ey'hlahleni. Hhayi, wabona ukuthi ngcona ashiye umlayezo, wayincengela ugirl. Wathi Shobane, ngiyacela Shobane, ngicela bandla wehlise umoya sithi ukukhuluma kancane mina nawe. Ngicela bandla ungiphe ithuba ngithi ukuchaza, ngiyacela Shobane. Ayibo guys, ugirl ulahliwe left right and center. Ugirl ulahlwe uShobane, walahlwa uSifiso, eyi waze walahlwa ngisho uMangcobo guys. Yabona nje eyi uZethu bakithi, yazi unjengomgodi onganukwa njengamanje, but-ke asithembe ukuthi uzogcina naye ewenzile umqondo wakhe, like akhethe asho ukuthi like ufunani, cause ngathi ugirl akazazi ufunani. Inkinga yakhe le, uyacobhoza lapha acobhoze laphaya, like ugxamalazile ugirl akazazi ufuna ukuyaphi, i-direction akanayo. But let's hope ukuthi mase ethathile i-decision kuzoba i-decision azoma kuyona, angathi mase sevumile uShobane kumnikeza i-second chance aphinde abaleke aye kuSifiso, noma uma uSifiso ephinde sethambe sethi amenza unkosikazi wesibili aphinde agxume aye lapha kuShobane. Guys, hayi kushubile. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobeleni Vasila Mazwibela e-homecoming ngomhla ka-14 October. Yo guys, uZethu sengathi uzalelwe yinja endlini. Qale nje ngokuthi